BJP की टिकेट लाउथोक्लगने मथंग थागे कुनतरेट अमसुंग मार्च अहुमद पांगथोकदोरिबा तरागनिथोय सुबा मणिपुर विधान सभा मिखलगी ओइना हौजिक लेंगाक पाइदिबा BJP की टिकेट था असिगी कुंदगिना कुनमंगा फाउबगी मनुंगदा पार्टी असिदा मिरेप ओइगदबा सिंगी टिकेट लाउथोंगबा थौरांग तौख्रे अहानबा तांककी ओइना येनबा लेत्रबा केंद्र सिंगी टिकेट हाना लाउथोक्लगा अनिसुबा तांककी टिकेट लाउथोकदौरे BJP की मिरेप की दमक टिकेट लाउथोकबा तांकक मरी थोकना लाउथोक्लबा याई हाइरे मिखलगा मरी लेनना इंटेंडिंग कैंडिडेट अनिगी युमदा बोमना लंदारम ले तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगी मतम लाउथोकीबगा इरोइनना मिखलगा मरी लेनना हिंसागी थौदोक नोंगमगी हेंगलगले पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा तोंगान तोंगानबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीगी इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा मियोय अनिगे युमदा ngarang numitang ahing nongyai matung bom langsinba amasung pokhaihenbagi thokdoksing chatharamme haire press na phangba pawgi matungina ngasi nongalamdai matung pung ahum khara helakpa duaida pangthokodoriba taragani thoi suba manipur legislative assembly mikhal asida khurai assembly constituency ge INC gi mirep oinabage thaurang tawriba kangla sangom sang awang lekai da leiba khurai jam ratan kumar gi yum ge gate ta hana plan tawduna thamlamba आईदी बोम अमा पोखाई हलमले हाइरे बोम पोखाई बगी थौदोक अदुदा अशोक अपन अमता याउखिद्रबसु रतन कुमार गी युम गी मनुंग दलैबा महाके संगोई ओइना लेदिबा मफम सिंगदा पानबा थोंगनाव गी मिंगसेल सिंग काइखे लोइनना मफम अदुआइदा खांबा ट्रेवलर विलसिल अमदे अतै पोटसै खरा अकाय तोइ थोखे आईदी बोम अदु महाकी गेट मखोंगदा हाना प्लान तौदुना थमलंबा ओइगनी हाइरे कनाना करी मरम की दमक बोम अदु पोखाई हलमलिबनो हाइबदे हौजिक फाउबगी ओइना चपचाना खंगबा ngamdre नाकल अमरोमदा था असिगे तांग मापन की नुमिदांगदा वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा समुरौ अवांग लेकाइदा मिनिस्टर लुखोई की वार्कर अमा याउना मियोय अने नोंमैना कापतुना हाटख्रबा मतुंग हौजिक मियाम की अकनबा इहौ लेरिंगै चेरक असिदा ngarang ahing nongyai matung pung aniga minute kun lom tarakba duaida constituency asigi mirep oinabagi thorang tawriba salam joy gi samurau naurem chaprou da leiba yumda sakhang daba singna bom lang sinduna pokhai helam le thogdok aduda thoidok pa sok apandi yauki de haire mamang da constituency asigi mihut su oiram laba amade kumza 2020 da pangthokiba by election da congress party gi mirep oina mikhal thengnakiba salam joy gi yumda chathakiba bom gi attack adu kanana kari gi damag tawram libano haibagi paude हौजिक फाउबगी ओइनदी खंगबा ngamdre ex MLA Surchandra कांग्रेस तगी तोकलगा BJP दा याउनबा सेम साखरे कांग्रेस की टिकेट मिखल थेंगनदुना माई पाक्तुना MLA ओइरंबदगे तोकतुना लैरिबा ex MLA Y Surchandra ngasi कांग्रेस पार्टी दगी तोखरे महाकना कांग्रेस पार्टी दगी तोकले हाइबगे अयिबा चेरोल अमसु ngasi नुंगथिल पुंग अनि खरे हेलकपा मतमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट दा एड्रेस तौदुना चेरोल अमना पिसिलक्तुना खंगलखिबनी हाइरे पाउसी असिना थाजबा मफमदगी फंगबा पाउगी मतुंगिनदे ex MLA Y Surchandrana कांग्रेस तगी रिजाइन तौबगी फिरेप लौरगलिबा से कांग्रेस पार्टी ना महाकपु मिराई बिरकपा लोइनना महाकी केंद्रगी बोटर कयाना नौना लैंगाक पाइगदबा पॉलिटिकल पार्टी अमदा याउदुना मिखल थेंगनबगे अपामा फोंदोरकपदगे कांग्रेस तगी रिजाइन तौबगी फिरेप से लौरकपु ओइगने लोइनना Y Surchandra कांग्रेस तगी रिजाइन तौरबा मतुंगदा हौजे मणिपुर की लेंगाक शासन की थबक तौरिबा BJP की टिकेट मिरेप ओइना मिखल थेंगनबा थौरांग तौरे सुहाइरे सखंगदबा सिंगना ZUFJ गे कादरमा कापतुना हलमले ngarang pung 9:30 rom tarakpa duaida none police station की मनुंग चन लैबा अवांग खुल अमदे वारंखुंगे मरक्ता ZUFJ गे कादरमा कापतुना हलमले लैखिद्रबा मियोय अदु रि यांगपांग नुंगबा मनाक्तगे पाउलुंगाई कौवी हाइरे लैखिद्रबा हक्चांग अदुगी मनाक्तगे 9mm गे कापथोख्रबा तोकनिंग अमसु लैरमी हाइरे थौदोक अदु NSCN-IM ना चथकिबा ओइरमगद्र हाइना चिंगनरी हाइरे PM की पंजाब खोंगचत सिक्योरिटी लाप्स ओइखिबगे थिजिन्नबा सुप्रीम कोर्ट कमिटी अमा सेमख्रे था असिगी मंगा द लैबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पंजाब खोंगचत सिक्योरिटी लाप्स लैखिबगी मतंगदा थिजिन्नबगी दमग सुप्रीम कोर्ट नंगसे रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ना लुचिंगबा कमिटी अमा सेमख्रे लैबाक असिगी ख्वाइदगी वांगबा वायल संग असिना ngasi semkiba panel asida court asige retired justice इंदु मल्होत्रा NIA के डायरेक्टर जनरल पंजाब की सिक्योरिटी की डायरेक्टर जनरल पंजाब रजिस्ट्रार जनरल अमदे
Haryana High Court su member oina yaure. Committee asibu semladuna Apex Court asina phongdokhibada panel asina PM gi khongchata security gi ahoba laikhiba adugi matangda thijinba amade adugi daita kana pugadaba haibagi matangda thijingani haire. Masida natana tungda VIP singge khongchata sumna security ahoba amade saksindaba se thingnabage karamba thabak paikhatkadage haibagi matangdasu report ama yamna athuba matamda court asida pisingani haina Chief Justice NB Ramana phongdokhibane. Panba yabadi Prime Minister gi khongchat aduda thomi singna protest tawbana maram oiraga flyover bridge amagi mathakta minute kunmuk pallaba matung amuk hankhibane. Masigi matangda center amadi Punjab government anigi marakta amana amada hunaduna ngangna rakhibane. Union Minister Nitin Gadkari COVID positive oibada natana Karnataka gi CM su positive oikhrai. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari ngasi COVID-19 test tawba matamda positive oire haire. COVID-19 positive oire haina confirm tawraba matungda home quarantine tawduna laikhrai. Ngasi mahaki Twitter da phongdorokpagi matunginna COVID-19 positive oire haina chingnaba mild symptoms sing lakpadage ngasi COVID-19 test tawba matamda positive oire haiba khangkhibane. Hauzik COVID-19 ge protocol sing ngakpaga loinana home quarantine tawre. Aihaka contact lainakhiba miyoi sing isolate tawbaga loinana COVID test obinabasu Union Minister na appeal tawrakle. Amaromda Karnataka gi Chief Minister Vasavaraj Bomai anirak subo oina COVID-19 positive oire haire. Sairak asida hanagi Punjab gi Chief Minister Captain Amrinder Singhasu masa nungairaktabadagi test tawruba matamda COVID-19 positive oire haiba khangba ngamle haire. Ex MLA Devendro yauna miyoi taret JDU da yaukhre. Sengmai Kendra gi hanagi Congress ki MLA KH Devendro yauna handak pangthokodoriba mikhal asida mirep oinaba sem sariba miyoi taret Janata Dal U da yaukhre. Makhoi taret yaurakpa asina JDU gi handaki mikhal asida mirep taraga manga thadokpagi phirep mapung phare haina party asigi president Hankhan Pau Taithunna phongdokhre. Ngasi hodam leirakta party asigi office ta miyoi taret asibu okpagi thauram ama pangthokre. Thauram asiga mari lainana Hankhan Pau Taithunna makha tana hai hana MLA oiramlaba miyoi sing party asida yaurakpa yabagi thajaba leibana handaki mikhal asida mirep masing hengalakpa yabagi oithokpa lei. Masi National Party gi ayaba matungina khanagane ngasi JDU da yaukraba sing adude Kumbi Kendra dage PS Dhanavir, Sekmai Kendra dage KS Devendro, Chandel Kendra dage Sungjalan Haukeb, Fungyar Kendra dage Ninghar Kaising, Henglep Kendra dage Jemik Baifai, Saikot Kendra dage Dr. John Gulte, Thanglon Kendra dage Thungkhosai Guite ne. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatsari.